Astagfirullahaladzim. Jam itu kurang ini. Suwe bisa maghrib kan. Turu lah. Masih tangi maghrib. Jordan kinda aja nih pasar ora tangi-tangi mentang-mentang puasa pertama turu bay. Mangan ojek. Empuy wer-weru pi. Klimen emang. Iya salah, ora-ora mah. Amat alam kali tirat kali ringsang. Sepi pisan. Tuh. Dah, santai dikit. Oh, Pak bekas wingi tinggal sih. Lumayan baik. Mantap. Sambel bu. Sambelnya super pedas ini. Astagfirullahaladzim, Mak RT. Wih. Lagi apa kau nih? Ada minum. Bulan puasa nggak minum mana gitu. Astagfirullahaladzim, Gasdi. Kira aku ngetakin endang minum dingin. Buka pedes gini kan. Turun minum jelas. Ngetakin orang kelingan saya kini puasa pertama. Aduh. Pedes pisan Gasdi. Ayah, isi rumah. Wis ditutup dikit aluriku. Tuh, ya fit plata ini. Ngomong kelingan cek. Telah terus primen lo kelingan. Sambung bae niate ya. Sambung bisa. Ora papur kelingan kan? Kelingan. Iya sambung Sambung bae niate saiki lah. Untung wis praket dan adu sih kan. Untung praket ngewul kene mangan. Gasdi lah umur kelingan salin saiki lah. Serane ata ajak mamang. Mrane ke. Ani endi? Sik gake. Setunggone ping as aja nginum. Ora nginum e wong. Sing bali niku barang ayo dinum. Gasdi. Gage Gasdi. Yo alim di sing Dalam tangkel ning sor kuburan kono ku. Yo Ngomongin wis abang-abang. Sinte Anton nyelilit doang. Ayo, turun itu. suwe nyelilit sirep penging-penging. salah bae Men.
Siapa kene kan? Dari Joni kene. Tumben urnya apaan? Tapi sing digawa apa kene kan? Kayak curiga bae. Jadi tututi lah. Amat Joni. Jadi tutut semua. Kayak curiga bae. Nanti sangat cepat. Baru kuat nahan aus itu bang, ngelimut gampang. Lah, minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftatu birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Namun wis perakat aus sing gampang tuh maning jare wong-wong pengen kan. Tuh. Waduh, bumerang seruan. Emang ya lagi puasa mungkin niki eskin rasa bukan minuman mahal kayak nang kafe-kafe kan. Mantep tuh lah ruko kita kan zaman saya kimur pecahan kita banget ruko bae wesi ya. Enak sih. Boleh gini kan mani. Dari dulu kan tak cawuk baik. Wih, video ke? Apa yang lapor akan bisa. Ngekeng jerjon. Cakep ngebul. Stop lagi sebut. Itu. Waduh. Lagi puasa gue. Itu. Mulai ngebul. Wenake Joni. Foto jangan mengubul. Pengen lah sering lagi apa John? Lah sirus lagi apa merini-merini? Ngomong cangkeme ngebul kono niku kan. Atis, alam ujian mungkin iki cek. Sekarang Dina ngebul. atis. Wong atis mungkin. Lah apaan? Lah sirus apa nginting? Lah apa sih nama tangga iku? Apa wong atis? Jelang, jelang, Di. Apa nih? di. Kalian lagi nginum es tadi ya. Apa nih wong? Kenapa nyemburi gedang?
Suruh alasan John. Ya orang jelas. Lo mungkin bagiku pada bolong. Wis suruh alasan. Kita harus jual barang bukti John, ngengkeng. Wih. Laporakan Pak RT pisan. Wong lek apa nih dilaporakan? Wong nyembori kian dirubung ular wiwitan itu gedang iki batu. Dadian masih subuh. Kini masih jam 7. Wis minum teh jus. Lah jam 7 tuh gini ya. Wah, acara dideleng siku. Lah ngono kita merupane jam 6 lewat. Empe kan puasa pertama be wis minum es. Komo tenane sebulan iki kan. Lah wis lah. Semono pecah laporan Pak RT. Kayak ke sapu bae. Si Rama Joni wong wis tuwa-tuwa puasa. Kele karo bocah cilik semini kan. Kan ke puasa be magrib walaupun ngerengek. Nong kita nek urus sahur aja mau. Lah dasare bae sahur urtan. Lah mau wis doa kita wis niat, lah mangko terus minum mungkin niat maning puasa mati. Sendinane gitu. Kagul ku barang urus sahur mau niru konon lah. Wis tuwa masin konon iku. Wah, lah wis. Lah apaan sih niku nginum ku? Astagfirullah. Udah ingat. Isi. Wis sudah cepat bae ur puasa. Ur kelingan mur apa lah. Nah, sengaja paling. Apaan sih sengaja tak entekaken. Kemeroan gitu be kono nim. Ti lah berang buktine primen. Lah kita ngedel. Nah nek ki HP. Lah sepatu bae tips. Kanan bae wis. Sira wis minum ikan kita wis buku. Wis le bareng-bareng sih. Bikin sempit lah kita mur apa. Lah iki kon kena ire. Nyaur lah. Ur. Barang bukti ini sire si primen. Lah dijajal ini. Ure lah wis ih. Masih manis sire. Tuh, lumayan. Gara-gara sire kin Joni. Lah kali gitu. Lah riye tuh. Cangkem awas pas ngomong sire. Nginum sempit kita nih. Lah sekalian wis lah. Tapi masih manis sih. Lah iya. Teur lah, sempit pi lah. Barang anu tanggung. Hei, ore. Ore warahan gitu mah, ur cawaran. Suruh lah. Ur kayak gas. Suruh lagi kita. Nya waduh rokok iki enak iki mesti. Teh, suruh lah. Iki lagi cekap bisi dim. Ya, dijajal. Rokok iki dijajal lagi. Wis dok. Apa kene iki, Mas? Enak, mbok sendulur kita kon rokok sing wesi kon iki. Ang tentangil ngendi? Nang telur kon Tegal iki. Nah, ini kayak abang apa? Wah, nanti tanggal lu peci. Suasana Ramadan jadi primer. Cancing. Lagi apa? Enyon kayaknya. Enyon korjon. Lupa. Ih, lagi apa ya? Kantongan ini kun apa kon niku? Kantongan mending kantong sing dicekel kun apa? Bulan puasa wis. Astagfirullahaladzim. Kirane kun nyon. Joni urip puasa gede-gede. Sira ki nyon wong bulan puasa hari pertama wis urip puasa. Bekan ke jam 7. Wis nginum es karo apung plastik ikan Joni. Apa lah aku ikan Pak RT. Hubungan kita nikin lagi nasihati nyon. Lah mas minum es gawe-gawe kuwen apa sing wesi kon. Minum lagi tak nasihati gini mrene kita nih. Meladeni Joni Pak RT. Wong iki dikit-dikit Joni tak rebut karo kita. Kene sebener primen dene Joni apa dene lah saiki nyon dene barangnya ning sapu. Lah nek nyon kan berarti kuwen lah. Ampun kowe mbikan tak rebut sik iki. Aku.
Pak RT ora bakal ngaku lah. Ari wis anu. Wis gua ati lah Pak RT. Ora bakal ngaku ari wis keworon kenen. Wis lah Pak RT lah. Tolong dinasehati tuh. Wah, sarusnane sak siki Joni ki sak sine nyon. Wong jesirem kon niku bae. Weru kan jane. Lah weru lah nginum deh kan. Wis lah Pak RT tuh. Kita nih nana perlu bareng. Lah wis iya. Kok nana Tak perlu omongi dhewe. Yes, tolong dinasehati Pak RT lah. Ya wis tak omongi. Gua tak nasihati karo gitu. Ya. Tuh lah. Hebat amat. Turun murid pula aja. Tuh makan seriusan Pak RT. Tuh, gagal jadi RT. Peci putra peci. Lu santai. Gagal jadi RT kita kilamun masyarakat kenen. Yon nyen sirku ya Allah. Kenen iki kiamat. Hei Pak RT kan. Una bukti ini cek. Bukti apa maning sih nyon wong wis ngomong mau Joni ini. Wong masih percaya ning Joni sih. Uro dewek Joni tukang ngetok uang. Endi buktine denge? Ki, pengen rumah. Coba delang. Lagi. Ku bukti ini Pak RT. Gagal ijo. Ku rungokaken. Lah iku Joni nih. Ku. Gila ya kalau ngutut Jon. Lah iya. Yo Joni kon. Kita kedumel-dumel dek maringi video. Sing video kira kene. Lah iya lah. Lah iku kon maneh. kutu. Iya kan? Dasar Joni ku. Garan wong. Orang ngomong sing mau didelengaken pas nane Joni kan. Kita sama ngomong nang Pak RT. Dikon meneng be. Iya wong salah iya. Lah iya wong cek. Tidak apa nih dek nunggu. Tinya lah. Gila bae wong. Dasar sih dong. Lah wong urkelingan arane iki. Kelingan wis mancing, kelingan. Oh, urku. Ur jelas wong cek. Won mo. Wong arane urkelingan hilaf kitane Pak RT. Aso. Primen urkelingan. Surana. Wis balik. Yo wis. Balik. Yo. Ya enyan ordinum ditinum kan. Lah, ente apa kini kita minum kuwi? Ya Allah. Astagfirullah ora kelingan. Malan meluan minum ngomong. Kelatahan cek. Wis tegal-tegal sih. Setan anuku esku. Laur gatal bae. Mau nu umaman opak, saya minum es manis. Sama sekali kelingan opak kan pemberang semedina biasa. Maklumlah hari pertama. Sehatimu wong gen mandi. Silayu deleng tangkil ke ik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim OJK Ojek Kuburan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.